attack and with the opening goal as well. That man, Alec, a deft first touch by Apuya. But then a great save from 6 deep into injury time. And why not? Al Malki comes up at the end of a very one-sided game. A free-scoring Al Hilal make easy. Ka jing elakai AFC Champion League apdeng ka kenhun Neymar ka Al Hilal bat ka Mumbai City along ka ba itanat bha apdeng kinong kersian ka Al Hilal bat ka Mumbai City bat deh ka minit ka basan ka Al Hilal kalala ban lam khamat ya ka sigol lengba Emi Trovic bat haka jing elakai ka kelas dap ka Al Hilal kalatam da Waylanot ya ka Mumbai City. Bat marsen sedang haka kelamit ka Al Hilal kalayok biang ya ka sigol lingba Emi Trovic haka minit ka bah ndriu punyau. Ndrai deh haka minit ka banyaw pesan ka Al Hilal kalayok biang ya ka sigol lingba US Milinkovic. Bat haka minit ka bah papau Emi Trovic layok biang ya ka sigol. Berkadero ka gol ka balay ka jogu. Baru Emi Trovic hakani ka jingirakai ulayo ya ka hat-trick. Ndaya ka minit ka ba frapuar ka Al Hilal kalayo biang ya ka sigol lingba All Perik. Pada ka minit ka ba knai pau plusan ka Al Hilal kalayo biang ya ka sigol lingba Al Malki. Wala Neymar kemla ban mi badan akan dikacungi lekai ndrai ka Al Hilal kala ban penlim ya ke Mumbai City dan Rio Lanot. Barha kajing ya kan poin mentah hak grup D ke Al Hilal kerang bat ya kedan ke Baningkong ndrai ke Mumbai City bat kerang bat ya kedan ke Basau. Kebelah syubuhan.